bezala, ura bere bidea ondoa. Goi mendietako urxirripa, kanpo emadiz ibaitu da. Garik ez! 37. ikurrinera eta gure esku dago lehenengoko ikurrin honetara. Eta emakumezkoetan da Lekitzeko 5. ikurrina eta gure esku dago lehenengo ikurrina bebai. Emakumezkoetan tanda bat egiko dugu linean, 4 trainerugaz, eta honek izango dira. Lehenengo kaletik Oiartzungo itsaslapurrak, 2. kaletik Ibaika, 3. kaletik Orillo eta 4. kaletik Zarautz Getaria. Ibaika, no tire la estacha, por favor. Ez du beste inor mendean hartu nahi, etorkizuna hautatu ez besterik. Hormak eta resiak ez ditu maite, elkarrekin bizi nahi dugu solik. Ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizuna hautatu ez besterik. Aldezan bidea gure esku dagota, Milaka landoiez eskubiko datuta, jende zarian zua. Pasa dira lehenengo 20 segunduak, beraz handia balizokua da. Esan dugu modura, lehenengo txanda honetan, lehenengo kaletik Oiartzungo itsaslapurra ardoiaz, ikusten duzu San Juaneko traineruagaz, aurten debutatzen da honek, traineru denboraldizan, eta ia, zubertia badauke. 2. kaletik Ibaikakuak dago zerremutan, Ibaikakuak ja veteranuak dira, azken urtietan punta ibili dira borrokatzen denboraldizan ziar, eta iez esan denboraldi oso ona ibela honek. 3. kaletik beraz Orillo Tarrataoz, honek azkan estropadia irabazitxe datoz, eta honek be aurten gurtian punta ibiltzeko esperantzan dabitzaz. Eta 4. kaletik Zarautzek eta Getaria konpatzen daben trainerua dago. Ya han pasado los 20 segundos, por lo tanto la tanda es válida. Por la calle 1 están remando los debutantes de Oiartzungo itsaslapurrak. Es la primera temporada de traineras que afrontan, por lo tanto les deseamos mucha suerte. Por la calle 2 está Ibaika, que son veteranos, después de hacer una buena temporada el año pasado, este año intentarán repetir lo mismo o incluso mejorar, como es el objetivo de todos. Por la calle 3, Orio, que viene de ganar la última regata y que intentará meterse ahí en la cabeza de todas las regatas. Y por la calle 4, Zarautz Getaria. Aipatu bai, neska mailan aurtengoan behintzat ez dago gauzela Zumaitzarra gure tartian, eta neska mailan igez, Kontxako estropadetan, Arrauneko olimpiadak esaten dira zen horretan, San Juaneko neskak itxan zirila garailiak, 2. Zumaitzarrak itxan zirian, 3. Ibaikako neskak eta 4. Orillotarrak. Beraz, esan aldugu Kontxako sailkapeneko lehenengo lauretatik 3 daukaguzela gaur Lekitzeko uretan Arraunean.
lehenengo ziabago honetako denbora badaukaguz, eta lehenengo kaletik Oiartzungo itxaslapurrak 6-11. Bigarren kaletik Ibaikak 5-25. Hirugarren kaletik Orizok 5-27. Eta laugarren kaletik Zarautz Getariak 5-56. Beraz, lehenengo ziaboga honetan, estropada buruan Ibaika daukagu 5-25-eko denporiagaz, Orizori segundu 2 ataraten dutuz. Ya tenemos los tiempos de esta primera ciaboga. Por la calle 1, Oiartzungo itxaslapurrak 6-11. Por la calle 2, Ibaika 5-25. Por la calle 3, Orio 5-27. Y por la calle 4, Zarautz Getaria 5-46. Por lo tanto, encabeza la regata en esta única ciaboga Ibaika con un tiempo de 5-25 y aventaja a Orio en 2 segundos. Zerua ona, Jonathan ezua, katu arte,
Jonas bakezu, baina ez zaitu maite. Hau paisano! Nahi dudan nolizeko, libre naiz. Ez dut zure beharrik, libre naiz. Ez naiz gezake. Ya tenemos los tiempos oficiales de la tanda femenina, que han sido los siguientes: por la calle 1, Yarzugo y Chaslapurrak, 12, 36, 76. Por la calle 2, Ibaica, 10, 57, 46. Por la calle 3, Orio, 10, 58, 58. Y por la calle 4, Sarals, Guetaria, 11, 42, 96. Por lo tanto, ganadoras de esta quinta incurrina de Lekeitio femenina y la primera Gures Kudago, Ibaica, con un tiempo de 10, 57, 46. Zorionak eurentzat. Felicidades a las chicas de Ibaica.